Spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kitui Kevin Kinengo niwatangaasa kana usakuanini munene tuendete wangilile miongole na mwonsake wa ayukitia Kivila cha Uyumbe Useneta Kana Ungavana kauntini ya Kitui. Uneeni wake ni wakwatwa mbau ma MCA kuma syamani kivathukan'yo kuma waipa NARC UDA na angi meyungamie mayasya kana Kinengo na utonyi wa kutw'ika Mutongoi kauntini ya Kitui. Lina Musangi tuelezea. Onena Spika wa bunge ya Kitui Kevin Kinengo niumbulie kana akeethiwa usakuanini wa mwaka wa 2017 na valota na mbola Kivila cha uteti kilo Akeetya oweta kana Kivila kila utokitia ni kila cha MCA kana cha Mutongoi ya kauntini ya Kitui. Uyunye dinamwa nenda Kivila keko dinamwa kiki ya MCA ni zindiketia igwethia ondo mheshimiwa mwange ngwata koko bala mbunge uzuno wenga support tomu njiri kya women rep kita jonaka kiundetia kya women rep kiwala maketia tukamakurekela neza tsatsawa pati la ziana kitatu kimonde kya MP kingiti kya senator akingiti kya gavana Utauni utungie kanisa muvea kwa kuende ya kuungamana ake mboya ni makule mamukwata mbau chaleo ni kia ukiake kia uteti usakuanini munene tuendete yuzi tatu twende kuboya siaza ni kuibanga sana wibanga mboyani kanga ya tubuwanisi tumanya tuikiba kisyo sawa atweka kuna tutule ubanga nezo kuza kwethia wezelabo notula unonga ya mbwanisi ngoni yako na kile yako keke wa Spika na kibangia neza na ndia mutaviti na ligiura na akilia anomela amatokeo keza kiu kekunwa kula ne ando kekunwa kula ne MCA ine gekyo kyando ngabanga nenyu tweka lenze bano atukwebanga mukanda cha kubanga na mumboya ne mumboya muno so koyu nyendiko ndo kuna ziaza nenda kuvukuma market imonze. Uneeni wake no kwatiwe mbau ni mama MCAs kuma syamani kivathukan'yo mevola masakuitwa matena syama na vala mawaitie kana Spika uwe na utw'ika wonza wake uteti na vai Kivila cha uteti utokitia maumatha kumukwatsa mbau. Mbunge ya Kitui ndi na thina na mwana wenyu Kinengo ni mutw'ike. Wow. Ni mutw'ike. Ni kwithia mundu la wina neema ya Ngai ni lazima bethwe na kawala mukua mota batabatanga kukuma thimi kutanoni mundu ayangi mabuna ndalea kuteukanga kidogo indi Kinengo nuka atwika kindu kingi kilanga yubangite atwike kabizi kano kagwetwa Kinengo ndonyo kulya andu ma mwingi north mukasube pe kindu kinene kikuma mwingi north mwakwata seneta kuma basi kurube thina mwakwata seneta be thina oyula wikala Kivila cha seneta eta wa Enoch kiyo wa chao na kiyo ndakwenda seneta enda governor Spika Kivila cha seneta kienda mundu nanyeta MCA kwa mudonga ena kwadi miamba ama kaukunia kura Spika ona ndomo ya bingwa ona kwa bingwa ndelisia gaindemo keki ya chama ila ndo akomani na Kinengo nyeni noni benda ta enzini wake na no kumuboya Ngai utaua Tongoi ani maumani Ndongoi ila sienda kuvinyia nzi Ndongoi syamwika no kenda kuwa ndoto siyosya kiuteti MCAs ingi maudhingilela kana ni maukwata mbau Spika uchalo ni kichake cha uteti we Mutongoi ndutw'ika nukwambatanga yulu ni kuvalucha Mutongoi yulongi walau iwatumania kwana wonze kula kuzie yogwikiata kwou be wapala wangi maende kwatia mwano wit erote mevo nanungamete bano ninena nino kumba kana mevo ma kwenda kuminasyana ila situ nini siende kukila nigendose kuja ni masila mau sina ibana mede amena usumbi ulama ukunania na huyo vo nuwetie kana nukwete mbau Mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka cha loni chake cha uteti wa utw'ika president mwakane wangilile miongo ile na mwanza candidate wako Uzumbe ni party leader wakwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka uzuni wenga ako ni akura tamo Uzumbe na humukulya kuzikuza mwandu mako mamusi tukahamukuni akula na kula tuuthi kuonze reverend kula kuonze uthi we moderate wa kanisa wa IBC tukamanzo nzia kuza kuthitwa manzia maneno witu kura Report ya Ngoma uvo kuma mwingia yulo kauntini ya Kitui ni Lina Musangi.